به مبسته من میوانه که دکتر هوار نیروی مامۆستای زانینگە هەلستودیەن مە لە دهوکی وێت گەلمە دابیتن بەڕێز دکتۆر هەوار ئێوار باش ئەو دیمەنێن نەها لە عێراقێ دبینن دەهاتووە عێراقێ یان بژن چارەنویستی عێراقێ بەرەفکیڤە دبەتن ئەف ڕەوشە مقتەدا سەدری دەست پێکیریە یان بژن ئەو خۆپێشاندانێ مقتەدا سەدری دەستی پێکرینە دەشێت چاکسازیەکە بنەڕەتی لە عێراقێدا دروست بکەتن یانشی عێراقێ بەرەف هەلدێر و نەمانێ دبەتن. بله gelek spas bu ev derfete slavorezet min bubîner û bîserê Kurdistan 24 bale bebuçûna min nexêr bi zava sadir yan sadir neşêtin wan çaksaziyet rîşeyî û rîforman li Iraqê encam bidetin çünkü rastî nîne sanahî nîne Iraq sanahî destê grupekê yan kesekê yan jî heta eger hikûmeteka niştîmanî jî bîtin yan jî hikûmeteka zorîne jî bîtin wan rîforma û çaksaziya bi şekleke sanahî encam bide çünkü rîforma û çaksazî pêwîstî bi paşxanek û bi girawindekê gelek dirêjxayenê kültûrê siyasî ye û bi taybet şemiya ginî kültûrê demokratîk e eger rekê bide em bi rastî xwe nîşandanên dest pê bû heya Evrûke çi kenalet Kurdistanî min nedîtiye ku bi rastî bi şêweyekê gelek can û rekûpêkê rehendê xwe nîşandanan nîşan bidin backgroundê binema û stînê xwe nîşandanan bu xelkê xwe nîşan bidin yan jî karigerî û efektîva xwe nîşandanan serasê rojhilata navarast bi durustî bi şeklekê ciwan û efektîv nîşa xelkê xwe bidin. Rastî kek Ebbas bibuçûna min xwe nîşandan kültûrekê dirêjxayen serasê rojhilata navarast nîne. Yani mujtemeet Erebî bi taybet ew paşxana rewşenbîrî bo xwe nîşandanan nîne. Bi şeklekê berfirehtir yan rêxistê eger behs ser bikem xwe nîşandanên ku li rojhilata navarast de hatîne kirin bi taybet li Iraqê bibuçûna min xwe nîşandanên rêxistî nebûne bi şêwekê gelek gelek berfire. Sedemekê da li Misrê siyasî bûyne? Bele bele diristî bele bi ciwanî cenabetê îşare pêda bi diristî ev xwe nîşandanê hatîne kirin ji layê lanekê siyasî ve dihatine rêxistin yan jî ji layê grupekê yan jî ji layekê îdeolojiyeka diyarkirî ve dihatine rêxistin. Heya Evrûke heya vê saetê bi mawê sed salî xwe ya rojhilata navarast da çi cara rêxistin bi şeklekê medeniyane yan şeklekê ku civakê rêxrawet medenî civil society organization em dibêjîne mujtema medenî xwe nîşandan rêk nexistîne belku ji layê layenekê cîheteke taybet ve teban eger layenekê cîhetê taybet ve xwe nîşandan bêne rêxistin wê merema xwe ya îdeolojiya siyasî û encama xwe jî wê hebit û biçûna min ev xwe nîşandane jî wê aqarekê nedemokratîk xwe vebînîtin. Eva sadrî jî kirî xwe nîşandan encamê wê jî biçûna min encamekê nedemokratîk wê xwe bive bibînîtin. Çünkü bu çî ew paşxane backgroundê xwe nîşandanan miqarine biçûna min gel Ewropa li Amerîka nebûye. Bu cara yekek Ebbas eger em behsê xwe nîşandana bikin xwe nîşandanan jinan destpêka sedê bîstê li Washington bo New York an ku berûbajiya wê ke jinan kir bibû destpêkeka xwe nîşandana destkeftê ku manîfîstowek bûye rêkxistina manîfestoya xwe nîşandanan bu destkeftê mafê herçi nebit yeksanî û hevsengiya cenderê bi cenderîzmê bûye biçûna min. Ji ber wê yekê eger em behsê kültûrê xwe nîşandana rojhilata navarast da bikin İran û mujtemeya Îranî belgirawandekê teqrîben heta raddeyekê baş ew kültûrê siyasî xwe nîşandana heta raddeyekê Îranê heye nîşandana meşrûtexwaziya meşrûteya sala 1905 biçûna min piştî wê jî şoreşa backgrounda şoreşa Komara İslamiya Îranê biçûna min li salê 1906 ta 1970 heta sergirtiye
بهار عربی شورشا بهار عربی همشه بیشین یعنی شورشا گلن ایران 2011 دهه 11 شورشا بهار عربی بچونا من اوه همی او اشارت خونیشان دانان نه بلام گرینگ او که انجام چی بویه انجام ایوان همی خونیشان دانان چه دست کفتیه برو شلطان آورازدام بویه بچونا من اگرم بحث سر بکن خونیشان دانن عراقه جه سر کرده که صدر راسته حماست که خونیشان دان و داخوازی ریفورم و چاکسازی و انکو انجام وانه دم کرد و دم درش هم بهم واوارتره که دنا بروان هم یادم بگین اوان خونیشان دان احتمالته دم کرد احتمالته دم کرد هندک دست کفتی بخواه ببینن که آرمان جسرکی او احتمال پیک بهتنجی باشه برای همان دم داشی احتمالته جی دم ترسیدار به پاش روجا عراقه بله اگر دست کفت یان آرمان جبو خوپنشاندر و هاولاتیان جی نبیتن جبو سرکردین وان و سیاسیین وان حتما هبوید روشالاتا ناوراز شورش عربی بگیره بهار عربی بگیره گلین ایران بگیره یعنی بشوی که گشتی لروشالاتا ناوراز ام بین سروی خوپنشاندان نهال عراقی بری و چیز عالی اندام و عالی گیرن مقتضا صدر دبن امر و توجیهات سطر دا ایتر تحرک بوان خلکیتی تکرن درکبن برونن بردوامی پی بدن پرسیار اوه صدر دخوازیتن بوان خوپیشاندانانه چه دستکفته که به دست بینیتن ده عراقه که نویده ده حکومته که نویده بله ببچونا من افخونیشاندانن کل عراق تینا کرن یعنی امشین هلسانگاندن بشوه که دوستری بکن سره که وی راستی یاری پیکرنه بودم و دستگهت حکومته که بتایبت پارلمان يعني او هيمنه خو براستي في شكل ام دبينين يعني تقريبا امشي بيجي زيد قاويه كحتى رداك بشكل كي وصف صناهي تو دربازي برلماني ببيو هر قاف بدلتا بيت هم بصناهي بشات برلماني ده برلماني بيجري وهر قاف بدلتا شي نبيتم تشاو تو شي تعامل سر دري قلب بكاي انا في عراق في شكل ام دبين براستي سركي دي ام دبينين شي بيرزي كمياش بالديمقراطيه برسني روي جرى از نظام كأيب از بحث بيفا ديمقراطية بكم كراس چونك براستي يعني ببوچونا من وقت جاف ديرك وبتهيبت من روشالاتانا وراز دا ما تشتكنين بناوه كلتور ديمقراطية روشالاتانا وراز دا يعني او كلتور باش خانه مبادئ الديمقراطية بتهيبت كون نه خالد جلكت جرنجت كلتور ديمقراطية ما يتاي جاري روشالاتانا وراز هل بجارتن و دنگدان و صندوقن دنگدان بشكل نجد ديمقراطية بيگومان هل بجارتن و پارلمان او همی رموز و سیمبول دموکراسی نه بلا مکانیزم چوانیا رو برنامه مکانیزم چوانیا کنترل کردن مکانیزم چوانیا کار کردن اوه مکانیزم چوانیا دارشتن دستور و ماده دستور و جبهه کردن اوه او همی او رکار جلگت اساسا کو پشتی هل بجارتن همشه بحث سر بکین يعني اگر براسي اگر كلتورك الديمقراطي بونه ولد مثلا عراق ده ما هبو يجي چجارا عراق ندگشت في آستی بله بيگومان اگر هم بره خوب دين هل بشارتنت بشتي 2003 کو درفتك حتى رده که بو پرسا ديمقراطي و مبادئ ديمقراطي كلتور ديمقراطي بو عراق هذا دست بركده حتى رده كشي چونك بچونم اصلا اگر بحث الديمقراطي بكين بيوست الديمقراطي لخلقی و بچید بو مؤسسات و دسالات و ناچه بیتن لدسالات لمؤسسات و بهت بو خلقی بو مجتمعی باشه برس نروی دموکراسی لمؤسسات و دسالات تتوی جبرویه که حالته که حتی راکه نیوچه دیکتاتوریت بخواد بینیتن بابت دموکراسی بابت که دور و درجه لیم بین سر ناواروکا گفتگوی آخوا گوتوبیج آخوا که افخو پیشاندانن نها بره ودشن لبغداد خلق بمترسي دزاني دبيجي چاره نويس عراق لوانه خوين رشتني دست بي بكتن يانجي شر نافخوي دست بي بكتن ناف عراق دا ل بشك شي چاوديرين سياسي لسر است روشالاتانا براز لسر است عراق حتى بشك شهر ما كردستان شي اما جي في چنده ديكن دبيجن اوا مقتضاسات النها ديكتن تنه جبو شکاندن و جنافبرنا هیمنه نوری المالکیه وکه طول وکرنک ده سال رابوری کل هم بروی هاتی کرن تو چه بینیم؟ بله درست هر متخواست اوه بیشم که عباس چون که براسی اف پرسا دموکراسی و کلتور دموکراسی پیوستیا به میزگردید گلک برفره کنم شم جدا مناقشه سر و پرسه بکن بس اول مگوتی دو سره
راسته باز موضوع دوسریه اف خونیشاندان امی هاب دبینین جی اکشوان انجامت یان درها وجد هر اساس خونیشاندانان رخصتن خونیشاندانان جلوی تور صدر و کاردانوی لهم بر کسان دیتر بتایبت وکی نوری مالکی ببوچونا من یان وکی قیس خزعلی ببوچونا من یان وکی گلک سرکردیت حشد الشعبی که براستی دخواستن مؤسسات حکومت بین نجر هیمنا سربازی آخو اوه همی او في شکلی در کفتن تقریبا ببوچونا من انکو شوی که برفرهتر اف چارچوبه هماهنگی کو دمه که پیواجو خو سیاست عراقی دا جرباندی دخولت سرکرداتی آنکه سرک وزیران جرباندی به تایبت جه سرکرداتی مالکی مدید کو انجام و عراق آراسته گروه که تروریستی ناو دولتی بناو داعش هاتا کرن جبروی که صدر بزاوتیت کوپریکا خونیشاندن زخت کل سروان جوره حرکات دروز بکت هرچی نبیتن گورانکاریت دم کرد و دم درش دست خوبه بینیتن یه دم کرد ببوچونم احتمال زور تسر بگیریتن اوجی چیه بردوامی به حکومت کاظمی بیتن یا هر بردوامی به حکومت که واسا بیتن کسی که بلایم بیت سرک وزیرانجی او ده همان دم داشی هل بشارتنه که هماهنگی آنکو برهوی بهتا کرن بو هل بشارتنه پیش وقت بس ارمانج هر سرکی صدر و خونیشاندانت افرو و سباو دوز بکوی بردوام بچون آمن بتر کویتا چارچوبه دم دریج دا اوجی گورانکاری د سیستم سیاسی د پاشاروج عراق دا باشه اف چار روشن بردوام خوپشاندان اندام عالیگیرن مقتدسات ده بجن روزا جمعه جوی نویجا بکمال بکن یعنی هزا خوپشان دادن لید همبر دا چارچوبه همانگی حتی نها مفاتحه لعنی صدری نکریه جبو و بجن داخوازن خواه و ببن یعنی تشتكي بكم بو نمونه روتا صدر يعني محمد شيع سوداني دش كاري خوب كيشيتن وكا راس بيدراوي اطار تنسيقي يعني ما بس من اوا نروتينا اوا روتينك درست ناكتن اگر اف هالبشارت اف خو بشاندانه يعني بردام يوان هبيتن وتشتك بيفنه يعني برهم نبيتن يعني براستي كيك عباسته اشاره كلمه قال لك جوان ده او روتين يعني ببوچونا من عراق كلتور عراق بتر كلتوره الروتينيه همي مؤسسات قدام دزگيت حكومه سراسي عراق بشبكه روتينيه يعني براستي افجي ايكشوان كلتوره ويرانكر بي واراسته عراق بيا بصراحه ببوچونا من ياد يجي لان اللي هم بري صدر راس فياجي وبتهبت چارچوبه هماهنگی گشت و قناعته و جاودرش بشک جی گشت و قناعته کو بله دکتر اف خونیشاندن تاتی نکردن دکتر هوا تمامی برجوان دکتر هوا ببرینه ام دی بردام لسر گوتو بیش که ناخوا پرساوی که مکر دکتر بدگوت اگر اف خو پیشاندان صدری به برهم بن وکو ین تشرینی این 2019 خو نزدیکی 700 کس هاتن کشتن زیادتر نزدیکی 4-5 کس بریندار بون يعني ببرهم بو تشتك العراقي نهات الرودان كو شاني فيكي بيجي اف قرانكاريا العراقي هانا كيرن ببرهم بونا وان خو بيشاندانانا العراقي نابتا تشتكي روتين يتر خلكي باوري ب خو بيشاندانان جينا مينيتن ببوچونا من اف خونشاندان نها و ببرهم نبن اكيد و در انجام خو هبن بو وچنده اگر ام بهین برای خوب دین هلسانگاندن که بکن که هرچه نبیتن براودکاری که بکن بوان گوتارت سرکردت شیعه بتابتیت چارچوبه هماهنگی بهین برای خوب دینه حتی راده که لدسپیک خونیشاندانان ید وجاره تقریبا مساجه که تند هبویه حتی راده که تو حکیم بگیره و حتی نوری مالکی بگیره بس و حتی قیس عزالیجی بگیره بس گوتار توانت بونمونه افرو یدهو جورک نرماتیه که بخوفت دبینن یعنی اف جوره نبالانسه دناف برا وان گوتارت سرکردت دناف چارچوبه هماهنگی دا و مساجه دیگه نیتن که براستی اف خونیشاندانه جوازن گل تشرین هاتی نکرن اف خونیشاندانه برفوی حالتی وچن که هزا خورد
صدریان نشان دادن و در انجام اکجی هیا نه هیچ تنازلات و هرچی نکیده نمیشه بچون ایتار امن تنسیقی دکتر. احتمال تای مفاده بله خود داخواست کردن رونشتن و دیالوگ دگل توار صدر اوکش ایکشوان حالت و یکو حتراده که دیارک و گوتارا زال یا صدریال سروانه یا داش هم یا گرنگتر جی زالبونا گوتارا صدریا دیار دبیت ورده کو بله اوت چند جارا داخویند خود دیار کنه کو اوت حاضر نین گل سرکرده درجه ایک بتایبت گل نوری مالکی یا انجی بتایبت گل چارچوبه هماهنگی دانستاندن و دیالوگا بکن اولی مساجد گینه در علاسر افخو نشان دانه نهاتی نکرن حتی راده که دشتن کرسی بگوهریدن و بتر ده برجواندی ها بزاوا صدر دا بدی ماهی بینیدن بله برس دکتر هوار نیروی ما مستعزانی گل استودین مل دو که گلک سپاس